एचा आकाशवाणी ईटानगर शोलापुची जेहोलारो मानुलेनी एतानिची इदुमिस्मी आहोलाकिजी दरगालंबो अतिकाची इमुगे बने तांदो जगारुबा बेंगिया तुलुम शिबाचा है इनुदाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक में लाहेगा ने में मिसी इगम बतापुई अतिकाची इमु अरवाता जोता कंदु इगरुबादा लगाचिदा आहोगा East Siang District Pasighat Sigar Military Station ma chopahimelo chia jekoganao ke banem Asiana amumane ome ajitega bachi Indian Army ma che spearhead gunners me buni ayapaga bada ahoga Dr. Joram Anya me Niti Ayog ma che member Shahi bacha hai Prambabida ne Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnaik me buni itanagarchi lockdown ma iga Dr. Anyago Chichaga Maho Laganem Amen Niti Ayog member Achumane Arunachal Pradesh Machi Idiamu Achu Amaba Ewama Aweo Chimawujida Lagada Ahoga Awe Tandiatikachi Pakuparanjo Achu Pramba Ewegabane Central Agriculture University CAU Mem Awe Tatikachi Imu Lazo Chipo Uko Jopagala Dane CAU Machi Ahiga Professor B.R. Phukon में ला होगा ने उमे लाने टीम में पाकुपरांजो ने वे माची आयो में अलाहाव चिपुआ वुखो प्रोग्राम आखाने गाला दा ला होगा कथनु डेंगू मलेरिया एम्बेदु योंसो एतन्या है इंडिया में नेशनल डेंगू डे इनी एनागा एम्बेरु योंसो चा अतुगने यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री में embechi po alajocha ali ini enaga sholapune lambane achelapuli ba pyando dengu achi ali maho embe tawchi po achelapu elama anti dengu month enaga wada la hoga CBSE में क्लास हुलुनी एग्जाम में चे रिजल्ट ला होया पा रिजल्ट में प्राउगाजी बुया हो मैं आनब्रो मैं एग्जाम जुला मचे आंसर काकोप्रा अथुसोय मोजी नाने CBSE में लातेगा ने अली अथुसोय मोगे बने ऑनलाइन माने एप्लीकेशन आजो हातिजी ना ला होगा माउंब्रेउ पाउ फी हागने स्कैन एला एप्लीकेशन काकोप्रा है एजला पुचे जी हो खिनि माची ने जान्यो इनि माची निलिबाम ऑनलाइन माने CBSE का एप्लीकेशन आजो हातिजी का वदा ला होगा ahambaya nga akhawa ba NEET UG exam mache tahula ajapra akuga bachi buda su te pa exam nga ba ega bacha hai igawe thala puchi janyo khe machi ni akaga na oda ne National Testing Agency NTA machi mem la hoga ne OMR ajapra ma me ai akondega cha thoke ne hanu ne o CBT computer mane exam akhawe latega bada ahoga Atika kho nonga akhawema jonawdala ne Tripura government में IRBN battalion के ajite ka chaga no cha center में EU hokro paung hawe latega bada ahoga moina jitila IRBN में army ya taw chi po pyando atu te gai boda ne government में la hoga Arunachal Pradesh ma abunya na Upper Subansiri Siang done Upper Siang district ma napra ayambro Arunabaya Ambulicho Shadane Itanagar Meteorological Center Machime La Hogane Kurunkume Gradadi Done Siyomi District Machi Antika Bragama Napra Ayo Maho Arunachal Pradesh Machi Kisha District Ukomabu Indo Shada La Hoga Etanichi Idumismi Aho Lima on Dubai